Touch the lady in Secretary to one, getting slinging this paper that get the paper sang Malaka so shoe, and it aringi reading the Kerangi to next 10 days energy candido chick take do health relationship career kanji chon candido chick take do chera. Ani the mixi kasang ala comment chick than the kare monks tanans kichidu yang, ani candido two chick to chase leg dura, ani the D comment dig chidu, tiringa machine and some lawyer course the akudu some stuff. Ani the man karili lana na ngazo chila de chidu da the health the important chart go reaching chis ani career chone la duda ngazo samad reading chik panyam do chare samudura ani digala edit karidu chik nembe karidu chilunge toslana spirituality ngazo chi gilam ga dila kandedo chi te do samno kandedo chi ke go do kandedo chi ha go do kandedo chi chi go do la chi undi tero gi ngene kagams clarity. Wow, bottom of the day gang jimo katle di shakiran sala pe indung di ngene pe sangma mindset pe sangma chatwegi taksen sangpu chituen sa song ani mangpu chi so ha go yegi den taksen sangpu chituen sa song la shwera on den de ani on den de do chi chi ani tanda di part 1 che ni kiran su chi do 제와 당랑당 다당 유당 죽당 줄체온 데 레도 식체들은 기랑기로다 티나니 가노 침바데 녀도디 기랑기 치도 레라 쉐라 디디 디링니 벤체 next day this kirangi kadu sinzing nangyu baina yang teni benje ni machu kandedo shidi du le di chegdura ani yang kiranzo gi ta tawa kangsangi monthly reading kiranzo sinzing nang me samni sawa inge den de yoina ani kiranzo gi chidu monthly reading di link ani playlist sene link the description ala sha yu lan share ani so di ma check out che chigje ani kira chugi time stamp yang ni description ala sha yu so lo da la kaptu pa chum ta che on di chik cha song ani kira chugi ala Instagram gi ngene a connection sha wa imbai na yang ani yakpu je ma yang Instagram gi ngene kadido chi che tugudu samla mangbo tangi rati kina anzola Instagram join che mengin tizo ichi do link description ala sha yu join che na kudu le shwera okay ani da reading di ko chuk shegi ni test le che wala to so ni kina anzo ichi do next end is energy kadido chi ti do stambo ni tungira tangbo kiranzo gi current energy tanda kiranzo energy kandido chi di du sraung de do chi la du kiranzo ge energy nang la li yung du tanda pe powerful dominant da keja shi du pe samlo ya putang pe clarity gang la keja shia pasu kar shiu mi du la to da won ten de gang la tu nang shuk chi bu chi gi yo che a shimbal gi da Shimbala lamdun kandi shewdula ne madiwa miduda chi shimba di so imbai ne sire yang kirangira soso gi da pinga do dang pugu do dang ra sasana la ta khari imbai ne chi ko den de na la ra kirangi ni yang lega chi sa den de le sire lamdun soso chi thoa imbai na soso la lega chi ngi de zo lamdun kandi shewdu pe mindset clarity gang la le jo pe energy yakpu chik thongdu pe powerful energy pe yakpu thongdu la shera onde chik chaso ani yana kiran ke on tende energy chik ngala godulan ta deba ligi yin sire ani kiran zogi chido yang chik du nanglo ni nga learning chik nga chik changi samya tu chira ta de changya de so la depend chira kiran ge kar changi samgi yora then kaji chik chido yang so chinji de skills de learning chia arts de learning chia fashion sense de learning chia dancing singing karim bani chig yin siro ke kirangi life la chik adi chango some passionate de ba shuk chimbo yang na changya go chu sas simba yana go chu go something at de chik thongdu okay da di kiran chu gi da currently on the day do chik yana language sawa changya de yin siro ke karim bani chik du da kirangi chik nga di ye life na la di part chinju chi bani re di chimbu chi bani di nga changsha gi la janga singu du la shong on the day energy Digi jene kirangi peche career chola pe support shukchim body learning di jena kirangi career chola pe kirangla maung bala yakopin to you attending learning chigi siro ke okay tende to chik tanda kiranzo ki current energy tungudura
다 디키랑 솔라다 resonate 시기 둑 삼나 아니 따기랑 좀 무튜니 인둥디 시나 디리 가질란다 upcoming 디에 키랑 솔라 페 resonate 숙지 부지 두고 레라 쉐라 아니 키랑기 디 인둥디 심바치라 키랑기 모션와직 심바치라 펜도 독사리 삼나 인둥디 바주 쉐르 치루치 술라 펜도에 두 삼바네 데 상말라 쉐르 치루치 라 쉐라 오케이 아니 데데도 우치치 tadi jenta kinangi next 10 days ki tangbo health kandi do chi di do dine ma ko zura nga zo health kang la li yung di rati shik physically tired do feel che tis thang chi gi yo wasora tis talanga la rest kugudu samya te di sirira tis sam indi sir ta ma shu na la tis shik tanga 직전에 디키랑게 overthinking and 중내 이시를 양나 키랑게 내가 졸라 빼깔리게네 이시를 강다키랑 티칭아 tired chagdu alatis rest yang kugudu on the day feeling tochi next 10 days na la kinala jungsigidu on di chikchaso and di kinangi so bula this yang rest yang tigoya yana simba yingune and do mangbodu samlo kor and when the energy drained like yora subunangi energy samma the overthinking tas samlo mangbur tanglo namdo mangbur chi le digi subunala chik azo nyopto do suisha do da subunala chik shuk do mewa do suisha do on the chik chunguda 되게 그냥 이 스트나 최고의 직동기도 아니 지르당네 그냥 게 심바이나 촉칭이 빼 대당 키우양 용기도라 아니 수불라인 바네 소소이 삼바치 요라당아 덴데직 두기도 somebody 그냥라 positive side 통기도 소소이 되반낭 신기 약보직 중투기요 수부티 된강라 임바이나양 소소이 diet change 와이나 텔레파피 result positive 튕기요 원데 데이터 치통기도 심라 시디 구두 삼예 되게 치도에 소소치 카레 practice 제와 임바이나양 델라 시디 톱기요 원데 양 통기도 렌쉐라 아니 다 카레리그레 career kirangi career chola kandido chigi do next 10 days okay career ya potong do kiran so gira job seek chingi de zo chi do opportunity yang do la na mati wa mindu result and doing de zo chi do be positive result to chances to kiran so la be positive card ligi do on de be mature card ligi do din do da kiran so gi next 10 days career chola ya ko pe hang sa to to kirangi career chola kali lega yungi de zo kali ya to gi chi business zo yak ta ji running chi to gi chi 아니 디치도 양 소소 스튜던트 임바이나 키랑타 리졸트 오단 포지티브 아웃컴 도 숙침부 통기도 라네티도라 아니 심바 가리요레 즉 약부도 오케이 빼 약부도 아니 키랑조 빼 밸런스 라이프 치 아니 키랑조 컨트롤 데바 약부 치나 약부도 라이치 통기도다 디카디카둘리오 임바네 엔젤 기 블레싱스 양 뚱겨로 키랑조라라 디인두 angel gi protect chidu angel gi blessings tu kirangi namgyun sulati bachi yune ondigi protect ya puchigi yowa rokpa lamtun capture ya puchigi yowa onde de do shik tongidu di career chasra career ta simde goro komindu positive outcome tongidu next 10 days lo okay ta di chini kiranzu relationship chola li yungdu okay relationship chole next 10 days ki cards very positive thongidu te kiranzo khaji chi chidu dende easy okay move on share dende easy rera the past ki past re the mati wa khari chungni chung sa so danga next step lingi danga future chola tugi yi sameto dang one step at a time rather danga step by step chik tugi yi sameto dende easy rera only yana kirangi ta future do the shoes simdi do kiyo che yana past la mati wa de kyu me do chungyo khari ba ne next 10 days ke energy de la khari dulana pe didu ke mar lai cha on the type chiora kandi lagre pe kuyang yana kip ra on tindi ge energy chik thong the next 10 days pe kirala na kyu do the yo jungna mostly present moment kana de yo ala na ti do on the energy chik thong gudura
and the healing scanner shili do the ding on kiranzo future gi don the pe hopeful tigi yo chik thong gi do ani kiranzo past la chik kare du madu wachungne tegis kirang sim na la kare da kare yo ayim bai na yang gali kirang gi da ligi yo simba lu sigi yo on de do chira singi ma tin zo jagi yo heal shi yo da on de che future gi chidu pe positive outcome to so expect the reward do chi yora ta maung pa nga yak pu chi chung gi re twin lam ta nga yak pu yo re dai kon jo gi yak pu chi lam den nang tu ri sa me chi mi on tin de ge energy relationship chole next in this very positive cards too kinan zo chi dura that is in spiritual gi chi dura chula tege tang ani nga zo yang chi tang ne chi tin ba yin ba na yang the spiritual gi lam ga la chi to ding in de yora nga na so tege kina zo de yim ni de zo chi do okay next day this kina zo kan di thong gi na so gi she yun yu gyo chi yora mon di beju shuk chim bo tang gi yo on de thong gi da di she yun di kina gi kari yin ba yin ne yin sir da tan ta pa do mis na la kina gi jang sha gyo chi yora tege beju tang gi yo khashi meditation ko la shi gu chang yo na da so on di apply chi gi yo next day this la khashi knowledge shi gu chang yo na 디기 뇌네 심발을 남도 있어 심발을 로버치 요 된데 양통기도 야나 가지 찍다 소소당아 취기름 걸 숙침보다 소소 셈기로 왔당야 도당 데디가라 숙침부 두기 있으면 도치요라 직 슝장기 취강을 두기 직 온데리 서로와 낭로니 기로 왔당기라 숙침볼링이 되게 기치도 되긴 상보키란소 격보치기도 라네 마디고 민도 next 10 days ne 6 months tawa duks paro le kiran zula lam tuin chingi yakpo chi ra gegin sampo chik tuk tuk yo tende yang tungu du sozo nam gyun chik ritsi dengi dizo chido chida ni kiran zo pe knowledgeable person tungu du ra chik shin mangbu nanglo la already yo tungu du tege pejo tangi yo mutu ni tugi yo tanda kiran ge chik karidu chik lam ka du chik sim spiritual da chu gi gang la lam ka karidu chik sim shayo ne on di yakpo chin dotuyo mutuni dotuyo an kiran lamga yakpo kangla do tanda dagara mutuni je la ka dia lidu next 10 days ra on de kiran gi tadik tu yakpo duk la jo okay on di ka le wachi ani this spiritual chesra tati chin kar li re love ki energy next 10 days ta yang kaji love ki energy kandido chi na samgin di zu chi dura right path love is a beautiful journey and you are on the right path tagarang ye dagi spiritual knowledge wa nang shingi love ki energy le kiranzo lamga yakpu to di sha dan tagarang to di na ti du le chikaji na ya kiranzo lamga yakpu di so tayar da kiranzo kandi simgi yura kaji pe self love practice chi yu gire kaji ape loving kindness compassion tende ning che cham ning che de practice chi yu gire o dege gi chi du kiranzo lamga yakpu ri yana kiranzo dan lamga relationship nala toting in the gire the relationship like kina this doubt you need in the by na ya doubt chum do kina ngi relationship di yakpo du le di ya tingure okay da counter kina ngi chi do love energy very positive yang tong du adventure seek adventure together ra okay ni kina ngi the life partner nyam do ta so ta life partner yu la ngi dege gi chi du message re daradi kina zo life partner yu ngi dege gi chi du ani nyam do adventure do seek che la cho nyam do travel che nyam do exercise che nyam do toya your activity and nyam do che ka nyam simu se ko yu ka nyam do gym toya ko ya ka nyam do travel and trip and le ko yu da nyam do activity che and yora 되게 개치네 아니 키랑 얘기 journey 디 뱅잉치 무스투리 키랑 얘기 람가 디 relationship 디 뱅잉치 무스투리 라가 strictly 두라 okay divine timing okay da dikiran zona la single yinge di zogi chedo message li dura ti de kiran zo tanga single yi tat yana nganzo separated yi ke jada da ne kap chi gi me break up yi on de kari bai na yang kiran zo da ka du chamba chagi yu na kande yi na something in de chi question yu ding yora mindset de ge chedo ani kiran zo gi right timing di kadu ina la ne pe di machi lai cho
ngamta du machi la cha kajina konchu gi tusu takta la kirang la right person kirang gi right person to gi re la chira da the single din so chi du right person to gi and kirang zo already da relationship na la you break up che so da ke shi me on they separated in kare la ngi de zo gi chi du and right timing la yang kirang zo go ne reunion cha ne re ani kare imbe ne chik so timing tusu takta de la korang go cha du re udi konchu la chi sha la ja so da control chetsi magem lai cha da kadu cher dum control mata so ne ngamda chetsi magem lai cha ani universe ki timing la takta nang gi res ra trust in the divine timing okay kunchugi tu takta la nang gi re o di chikli do okay symbol lu sha lai the love ki message ya wonde chi chesu ni kina zo so resonate chi song sam na comment section la share chi ne thire ni dung dila kadak na ruchi an kina gi channel dila subscribe che badele tu ji che message tige be link o ning chi mu chi ni so wonde le ruchi le share and link o chi go de ke chi butong gudu general reading indura okay wonde de chikcha ani nyurdu chal yung Antachitali lang lo tatso ni kiran zugi chidura next ni machu yung jurgi ni machu di kandi do shiti do sra kiran zugi health relationship career spiritual path tege sangma kola chik tagera tatang bo kiran zu current energy kandi do shiti do dini ma go tsugi okay wow ace and ace Ace of Wands and Ace of Swords leader that the kiram salata shigu chi journey sawa chi shigu to the user okay then do shigi energy tongudu lang lo that so kiran zola yana business idea sawa and nga te chik chingi to so yana kiran zola kokap sawa chi ra lamga sawa chi ni ya kan chik tanda sawa chi kiran zo misinal do the user re yana relationship sawa chi ko tsu yana lega ichone sawa chi yana idea sawa chi do dia chik do kyowa double aces list ra ta di indi kiran so ita journey sawa chik ta guarantee thongdu yora be strongly thongdu ani kiran so yana mindset la idea sawa chik nga ti chod yana mind la be clarity sangma so nga dirang resha nga di kodu nga tendi chik chego du chik onde la sha di resha di remindo onde mindset be sangma thongdu ra okay 직전에 가지기 치도야 career sawa kina zo ko sugi sire 가지기 치도야 travel chat uda on the sawa chigira kina zo gi and fitness kan la journey sawa chi ko so ya den ri sire da and mental health kan la chik sawa chi so zo gi chik yakpo chigra spiritual kan la journey sawa okay kari ba ne ta chik so ta da kina zo gi chi ba ne yi sire kan tar kina gi misana la guarantee sawa chik to gi yo on di tongdo okay, very positive cards. Very positive. Mindset in the keep to positive mindset kia on the something to clarity and positive leisure. Negativity to dang chik duga to dang some mind like confusion to more leisure. No one did to chik tonga the kinanzo. Wow, very positive cards. Yapapi do the kinanzo current energy chason. Okay, that the kinanzo resonate chesong some nani. Ta kinan zolo yung jurgi career di sangma ra relationship de sangma kinan la pe resonate shiture ta kinan zolo yang ti resonate chi mi du samna ani yang ti resonate chi ya khapo cha dur ta next de gira okay on de chik jen kinan zo di reading di simba chi le kinan yung washing wa chi le pen to thu sa de de samna ani indung de pa so inji mi share chi ro chi lan share simba chi le pen to e chi du ni pen to sa de samsa de sangma share chi ro chi okay di chik chasong ta kirangi yung jurgi ni machu kandido shikti du tang ba health ni ko zora kirangi tude ni okay tude kan la le yung du chidan kiran zo simba pe kyu ra surwa de tang pe yak potung da pe positive next yung jurgi machu na la kiran zo pe ka ka to do kip kyung ni de yo to ko tang yam du zu ki yo celebrate chi yo party chiyo ta kharila ne di do ke chike chamdin do support system do kharila ne di do ondi gi chin kina pesimba sorwa la pe kyu te tang de yungi yo thongdura da di chik chen kina so physical health in siri yana chigyang chukya den di chigyang li do da chik chen khaji chi do ra simba pe kyu de wa imba ne supula ti chigyang na za chin chi ju de ra chamna do da chik ma de wa to da ni ti chik namshi gi chin ya ti chik
so dollar de ma chunge to da de easy ro ke won de energy chi yang tong du yana mindset like na ge celebrate your q gi du su di next lan ya mind la overthinking do thoughts to mangbo do chile ani the di kap su tende chila so di kap su tende chi so di machin tak tai tende la so di malan tak tai pai tende la chi yo ada on the overthinking do chi on tende at least sig tu ta di kina la pala yo re ani card ki lega dirang re kina so la den su chi ara tende chi chung du di kap su kina so tende tende lam tu chi dira okay di into da so lam tu dira pe re wa yo this awareness kana dewe chidan kina so same disk ke ko ya ta min du khachina la na pay mindset clarity tongdo ke es of sorts ngam do pay clarity mindset ra nish simla shide sangma wonde ne tongdo di indu di physical teaching lia in siro ke di so di take care je shana ti yore ani chirda ne be happiness positive hangsa ya tongdo okay that di che so health and di jene kina so chi do career chola career chola very confident very positive name fame success la ne madi wa mindu yan kinan so chik social media da den la page tan kyo ine re kinan so chik chigi na ra de la name fame kiran ni da yang thongi du keda chim bu chagyo di la ne tigi re yan kinan so lega khare da kare chigi yo ba ina yang o de la pe confident level tumbu tongu du dijik chasu ani kiranzo loptu yinge dige chido yang kiranzo next 10 days na la gegen sangbo tende tuya kiran la lamdu nyak po chinge tende tuya tende yi siro ke on tende ge energy tongudu kantar next 10 days best strong tongudu kiranzo ge career chola very strong positive result outcome very strong kiranzo confident ra pe yakpo tongudu kiranzo dadik yo de de tongudu sozo leka yidu la danga chikaridu deal show kine I'm ready for it like shonga dadik yo la shong di tongudu ani tadi career chola chesra ani di chini the relationship chola ra kinangi relationship chola li yung du next 10 days ke energy na la kinanso trip tende le yin si ro ke kra ni nyu de ge nyam do chik sa je kyu ende la kyam thwe de yin si ri picnic ende thwe yin si ri beach side tende thwe yin si ri park tende water you sa ende chu you sa tende thwe yin si ri chik du pe na wa ka to keep tagi kina ge sem la shiri pe kyu chai chi do yan di kare celebrate yon de ne thonguda taga rang kiran so gi da family ta members love relationship kare bane tisu ki ush nyam do ki gi yo next 10 days yung dur na la on de yang thongudu di very positive do di kiran symbol pe ki usu do pe ka to keep chiku yang do stage me symbol pe ki bu do pe happiness ki energy la dia on di thongudu yana kiran so ichola relationship being ne good message good news tende kiranzo ichola so yungi yo tende yang tong du kashi chi chi do ke kiranzo the relationship la message kudu and du kudingi baina possibilities tong duk next 10 days la okay on the day do kina pe na wa ki on the day yo ra tende tong du ani da di chini king of pentacles energy kinangi yungyur gi ma chudina la kinangi relationship de kinangi dewa de ngam do kinan pe temcha tembo yakpu du sameto chung de feel chi dura kinan mon de feel chi dula na tidu yana kinan zo single inye de gi chi du chik on de potential partner ra chik future yakpu yungi de chik kinangi life na la misena ligi yo wala ne madi wa mindu okay on the do shik energy to mudu kang tar kinangi life nala this chick financial ni paljo long chu yang yakpo yo life this stable yo ala ne ti du yang samlo ke dang de be mature ra samlo ke dang de chi yakpo yo samji yakpo chi tu nge on the la ne ti du kale yakpo ja tu nge la ne ti du on the energy chi tong du yana dikiranga energy je kinangi family members dege chi do provider do shagi yo tinde isire yana kinangi life partner ge energy ngiro okay
next in this la won the be positive ani kare strong energy 통게도다 직발주 롱슈용은 네 심디 미교 아니 직 레카 용은이 네 심디 미교 직 stable life 유교 온데 리게 에너지 직 통게도 캐 tadi kiranzo so tadara sui energy redu la sho dingara rang redu ni life partner gi redu yana ni mitsena la yungyur gi life partner gi redu single ni de ge chidurda ani yana kirangi nangmi so gi kem papa la aula onde ani kari ba onde de chi kangtar onde de chi kirangi nimachu yungyur gi nimachu na la onde de do chi chunggi yo kiran la thonggi do ke tadi suridu so la tadara ani dichene ta relationship chawaje ani dichene kiranzo gi spirituality da so de chi komnyamne chi chu chi la ngi de gi chidu okay da kiranzo kaje ji indi insi ro ke this na meditation chi da nyamlen chi gi le cho nyamlen chi du ti sik samlo na la yang and do li di de samlo na la yana pe chi bu chi lonely to feel she de ma thu ye do dang ya samlo na la gyoba and shuk chi boli de do dang yana kinang su gi samlo na la yang financial gi ngene simdi do li de de chungi yu yin si ro ke kinang zo la spiritual kom nyamlen chi du kinang zo la de kangil chi tonggi du ani yana subutis na dia to da ra ya pu di tu mindu kom nyamlen de ya pu chi tu mindu samet ni siro ke chik do that this lack to chik this tangi mewa to chik tongi do ke the next thing is like also la lamte khari do ra da di de chungi de gi chi do ra lamte yergi turi khali gali tori la sha kari bani yergi pe turi sine tusu khurgi resti ndu kyopu chungna la di ngamda tisim na le machu la sho ngu di li du da ke kana zo chi du te kana zo gi da chu ko la changyu ne re basic kari le re nangchu ko la basic changyu ne re so simba gyurwa tangdang ga la basic kyung ne changyu ne re simna gyurwa tangya gi tabshi tangyu ne re chik so gi ta nge ga chi mitse nang gi ta so maksad la re 이 미츠난기 다 신든 투비아 딩에 가리치 두고 두래 쇼소소 또 디키랑라 디기응네 디스카니 티기요와 데디 인시레 카치오이 나사 메틴데 인시로케 타이니키랑 디 무투네 토나 키랑기 치두 갈리갈리 토다 positive result 라 yakpu chikta kirangla debu sangpu chikta tuyun ligi du di indu kirangi tanda kari du chik chigyu nere dara chuyu ki chola li yungde ane ondi mutu ni chiye la chiligi doke chuyu chola lopchon chigyu ay nere chuyu chola soso ta practically kom nyamni chigyu nere kari imba ne mutu ni chiye dara kali chi ni nima chik debu sangpu tuyun yungi re soso imba ne ale same cha ondi ndi du chik tongu du la shwe okay da dikina zo so kandi du chi ridu tagi chi dara ta di chini yang love ki messages kina zo la yungul ni ma chuna na kandi du chi love energy kandi du chi di du la di chi tungir tarani gifts surprise okay kina zo na la gifts ra insert tagi void okay the gifts like chili love's greatest gift is the ability to truly understand one another okay the kinanzo na la kaji chi enti chungi sar relationship na la phazu understanding shita chi tu mindu ngani parola mutual understanding phazu samshi la di shita mindu la chi ngiro okay ta dege gi chi du message karili dulana kinanzo la life partner nyam du kirangi misi yakpu chi do tu ya tundala ani yakshu di kariri lana chik la samshi che di race di mena kiran sungi relationship kare da kare mogo ine to do mari la cha okay on the message li do da kiran su chi dura so ti chik cha sa ani ngi wodi gifts okay chik chena yan kiran zo la yan next yung gyurgi ni machi di na la nyemba and so la raya gifts and right and the easy okay ta di kiran sa ta gi chi dara kan di do chi cha gi do next in this and young surprise romantic surprises are on the horizon be open to them okay kaji chi tada yan this spoil do chas na kiran chi to surprise the kaji already message na lisa sa din
shimba kiranzo gi chido ya romantic gesture and romantic surprises and kirangi chido yungi tu lashra ani di indu kiranzo ta yungir ta la expectation shane tu la chido ge da di kiranzo sula resonate chido ta dara and the avoids avoid rushing to feel words with love. Inner fulfillment first, okay? That you can also do single in this message li do. They can also live single to cha any breakup to cha in binary single in binary can in binary. That's also into do chira. Tanga to relationship ching na to do kajina na lonely ngachipula do le do chingam the lead ways ra. The deal you are in can also the ever chat and the relationship tip nala connection sugi base ra the tendi chigi by na ani can also ichi the message karidu on the day machi so nanglo la tangbo seek inner fulfillment chik ngala ande chik fulfill chet on dala nga chik chik 상야기 돈달라 complete 해야 돈달라 아니 nga relationship 지 인지미지 고마리 레죠 nga랑 냠도 두스 땅가 nga랑 냠도 두스케 nga랑 낭로라 상마상 도와치 nga라 카리고도 온디 nga랑 랑케티 도와치 레죠 켈라 compliment 고데 키랑라 카리고레 relationship 디 마카라이 지카리 지라기 요 아이네라 키랑기 relationship 디 날 식치 요나 디디 ngarang rangi nanglo la yori le ngala ondi ngala relationship ki ngone de du chira ko and ge yo mari tangbu tordina so fulfill so fulfillment so nanglo la sangwa che di next step in relationship sik chena di relation okay the gang study switch do ne kiran so da kaji chi chi do ingire changmai chi do resam gi mindura dai ne kiran zo la on de chig message li yung du yang so nang lo la inner work che go di pe ge chi borre the kiran ge on di rang gitta tero tanda sensing na idea gum sentira ra so nang lo la kari tu so la yak bo understanding chi do so la yak bo ha go din ma so lam ga yak bo nye tu lam yak bo su tu ya di don dara ta di du ankiranzo so tare switch do ridu nge chi do kandi ridu le sho on di be to de do chi chasun ani kiranzo message tige ning chi mo chene len kyo chene ling ge pere wa yo la shwe yi ani kirangi yendu di gi mishi ba chi la pen to sa re kirangi ngo shing wan na pen to sa re sam na pa zo share chi ro chi ani kiran la resonate chi so na comment section la tinet ipe apudu ani kirangi nge du di sipa ko chung sung channel la subscribe che ba de la yang tu je chi ani ngir de chal yong tajtele talo ta so ni kiran zu gi chidura ta ni yonggyur gi ma chu kan de do shi de tu kirangi relationship career health on di chang ma chera ani spirituality ga like and do shi do on the do shi sang ma tungi okay da mi kiran zo current energy ta diring tanda badu da lo da sumba chagi dura kiran zo current energy hang sang yang ape na wa to song pe yak pu do hang sang yang I appreciate that kiran zo pe ngoni sim na la chik sang ma ken de sho ke pe yak pu do kiran zo tero nam gyu ni tero sezinang te go kimse dirang ra kang tu gi so mindset clarity so ya sang ma so ya ni positivity attract chia ni negative ni ma tu to wa chia situation to ma tu to ye che dirang kiran zo gi ta undirang nik ne sezinang gi re ta rang gi kiran zo energy very positive cha gi yak pu cha gi yo undi ne tung du di nga pe ka uching so da kiran zo sumba cha gi du lo ta ra ta rang kiran zo la pe positive energy hang sa yak pu du 당쇼 가리둘라나 키랑조 베 mindset sampe sang ki le shoda ami kola duga ndi ki me mila negativity chi me mila judge chi me ngarang mindset kang to pe sang ki le sho mun de du shik tong gudra shindu ine to gi rang du ine to re le sho mun de on energy very positive yakpu ta dira dang zo la ine men nang lo di so la dewati tu re le sho daga rang samlo ki yo tong du 아니 디지는 기랑 소다 디바 피치 기랑 소 디바 망보 시둡 투기 요와 된데 양 동기도 양 소소기 내가 친친치치 남균이 마둡니 칼릭 테디야 된데
lela ngone dup to de in siro ke kinanzo lega dup so la be ka uchung de in sire tegi yakpo do chi kenan la kari chungi do relationship chola kenan be this skill do chungi in sire na lega I chola in ba de chi yakpo do chungi in sire yana nami pinche yung ne be kenan la yakpo chi ka uchi ya so so in ba ne kang to dup simba kyu di yo de ni do chi energy thongu dura ta digi che ne kenan la chik mangpo chi yakpo do koryu ta chik chena kenan zo be appreciate chi yu sarge symbol ke danga la tende ta chik pama sangpo tende du tuji chi konjo yakpo nang sha lai shon so la lega tende du yang na relationship tende du yang na so la ta sa tung ya tortuna dige chunji ne so la sangma chik kali mewa chik sang de yo ra mi khashi tende ora me ne kali yo re ngala tende du konjo nang sha do ingira okay kenan zo kare du chik samlo tangi very positive kare da kare kenan zo danda samlo ke de yo ne 항상 yakpo tung du 아니 디체니다 기나zo 망포 식당 예심발라 그린 따라 지준 좀 말라 페페 데바이 슈크심부 치기요 아텐데 이시로 오케이 페나 데바 슈크심부 치기요 온 몰라 페 망부 시기요 아 팅아도 사기요 오케이 온텐데 이시링 예심발라 다 디체네 기나라 페 약부 차기요 통기두라 미세나라 온텐데 도치탄다 기랑기 currently 페 심바 상마케 직 두가 심나라 두가 디기 키메 라이쇼 강도 또 이야기 용운데 내 balancing mindset 통기도 오케이 항상 약보도 다 디케난졸라 레조네이트 치도 삼난 케난졸라 용규르기 마치에 피 항상 레조네이트 약보 치도 그래 양 케난조 디 리딩 디기 미션 바지라 페인토 토사레 기라기 모션 원나라 카실라 페인토 사레 삼나 디기 리딩 디 바조 셰어 치로 첼라 쉐라 심바지라 페인토 에치도 아니다 기나게 health 용규르기 다니 마추나라 health. Okay, the star card, health. health kang lali yung the star di that is yang makinangi chido danda bado cards kandili dulanra sama mature chimbu li du rati indu kinanzola mature change yakpo the positive thing to do saring is okay ta dichini the star card di kari tungi urla na kirangi health chola li yung du kirangi simla pe detang shuk chimbu chi chungi yo ondi tungi urda supula detang simla detang kiranzo danda chikkangi kari du chik tewa imba ne kiranzo mindset dende sangma kidura rangshingi subuna na sato yo imba ne kali du ejwa on dende ani simna la kyu migyo du chungdi imba ne mindset pe chik yakpo positive du kididu du ejwa mewa chado negative on dende isi roke one day re okay easy mata di re exactly dirang re di kiranzo ichidu yungyur la pe yakpo mangbu chikirang attract chiyo ra susu simba kyude susu subu men simbarta simba dang churwa de takta sha simba pe kyude konjo la milam kyam tege chik chi di rangshingi konjo gi nangai cho kirang la simla koni de dang shukche ta konjo la ni de khajang ta universe tu la ichi shukche li da universe ke energy le jo 타카린 바이네 어디 나가야죠 라야죠 소소라 어디 제닝키랑 베심라 큐 대당 룰라 대당 심라 대당 아니 룰라 직 나사도 카리도 직 중교와 임바이네 따피지비지 기란 좀 미지는 버돌리 카리도 직 제와 임바이네 프랙티스 카리도 직 제와 임바이나 양 어디 배 약부차 두기요 통기도 result very positive 튕기요 통기도 케키나 조 이치도 very positive card le 송치 니 디가라 sorry physical activity yung gyurgi ma chidina la chi yo tongdo di kiran pese ba kyusu yo onde ya tongdo danga namgyuni tende chinga che tuk samari samay girik chora kiran yo onde restriction ma tungyo tongdo da di kiran gi chikena ta so gari du ta da mindset la ra ta chikena nga exercise tu chi tu mi du samay de ni sire da kiran yung gyurgi ma chidina chi tu yo tongdo atsemo de chi tu mi du samgyo na ma chudana 직세 두요동 메디테이션 지도문도 섬에데 임바는 연결기 맞추나라 칼리갈 스텝 바이 스텝 지도요 아니 키랑 어디 베키우스 딱 강타라 디카리 임바네 키랑기다 직지 두고 민두 섬데 직두라 단디니만 되제니 키나 지도기요 통기도 다디 지에디 카리 임바네 소소이다 카지 요라다 소소 저널도 고조기 섬이네야 다 연구 민두 섬에쇼 whatever this is 디카리 임바이나야 디니마 된도기요 통기도 개 용결기 마 취디나 다디 지니 키란소 이치두
career chola. My God, the wheel of fortune. Da yungyurgi ni machu di kerangi chidu ridu lan madiwa mido ke keran rangi chidu ridu ngi rangi chidu ri ngi tuba kari yune tugiri lan madiwa mido ke ni machu. Next 10 days tagarang wheel of fortune. Number 10 ki card tungyo ra tagarang kari da kari imba ni keran zo chik dup tugyo lega pe lela ui ngone dup tugyo chik kari imba ni chik yakpo chik chagyo adini tungidu tadi keran zo result to chik kudigyo ane positive outcome lop tu digi chidura ani chik shin to shangyo imba ni yakpo to chagyo khantar da keran zo sodi sunam lungta den zo danda darashimbi kap ni machu yungyurgi ni machu de odigi pe tombo yakpo tongudura ondinela na tidu and then the pato madubatu kari tankari chungyo ne lega ichola and the pichi kirangi da di le to which karmic cycle to which le lende to which so to yo atendela ne madiwa mindu dine man kirangi dusu yakpoku su du le chwa lega ichola ondinela ne madiwa mindu okay very positive hang sai karya ko jangya lesung tanda bado mutuni da dichi ni karli rilana relationship okay relationship chola yang the devil ge that chilli to the chik tengara devil tang ani 3 of cups ki energy very positive devil ge energy dili yundi kiran so chik attachment do shuk chimbu chagi wa tendi yang tungi yore yang na kiran so ite shi controlling nature dendila ne tigidura relationship chola ti shi tuna che go chik tongudu da okay da di ka dili yungdu kirangi chik attachment ta chik tuba do chik shagwe do chira an expectation kirangi reward do chik shagwe chira kirangi partner chone ti kirangi partner in siri kirangi pugu in siri kirangi pama in siri da ye pama di tendi chichina ti dua samet chira yani ye pugu di lopchong tendi chichana ti do angi tendi chikilen ti do samet di ingira ni behave chuba tendi chitun ti do samet di in siri yani kirangi life partner gi ngala treat tendi chin ti do chik tuba di kirangi ti chik shukchi daya singi mendo controlling nature gala li yo tendi tongdu tadi this to na chego ai chikinangi chidu tungido okay next 10 days la ne tigidu tadi grotang go ai chik tungidu kina di aposhira mindu le cho yana kirangi chik attachment le magosa me and la chik chakpa du duba du le magosa chile duba shukchimbu li de de yin siro okay 강달 책도 다 디게나 디스트나 최고의 책 통구도 다 용결갱이 맞추디 나라라 까진라네 아주 디바티스티스타 용기리 relationship 나랑 트리트먼트 데치고 이네 시우축 침보양 디랑 공알라 디랑 고도 라디나 아니 controlling nature 간리 두요란 데치 기랑 relationship 되게라 toxic chat 두요레라 네치라 okay da dikirangi chidu susu da ringe chidu karidu le show di karidu nge kandila control chitsi ge du le show over expectation du shagidu de ba shimbo tiran to go yu le show mun ni shagidu le show relationship la dikirangi dis tu na chi go chi tungudu chida ni kirangi be support system yakpo tungudu yungurgi ngi machudi na la kirangi relationship kirangi pama pinche la pero pa yakpo chiyo capture chiyo kirangi partner la capture chiyo yakpo chiyo ropa tobo tomo de yam du du tang du kyu tangi yo lega chisala imba ne changma phazu chik la samshi chiyo chik la ropa chiyo capture chiyo mun de very positive card yungyur gi ni machuna tadi kirangi chilogi to edire da chilogi kirangi da tobo tomo nyam nam gyun to dang chedang sadang tung dang la ne lega chisala la ne pama pinche nyam do la ne suso gi sasang na la ne pe positive dura nanglo ni mindset la ti si controlling nature li duera ondi tis kanangi control chodo handle chodo ke an chema to anti game mindu kanangi mindset pe positive tungudura very positive card kangya li indu ni dia kanangi easily handle chire ta ine tero gilega kare tensu che dire ni kana su timba tata tensu chi sara ta su ha go sara awareness kan li sara ta di chungu mare okay the spiritual ta so gom nyam len do che chu gang la shuk chimbu shugi la nge de ye chi du tang ani kendu pa la ne ti du chu la chu chi du la ne ti du ra yungir gi ni ma chu pe kali ge ge thong du kira zo ke kina zo lam ga chik la yak po simi do di yo thong du ani dagara mutu ni kali ge ge thong du ni kali gyawa de yak pu du
kiranzo lamga di normi du la chi yang so sam and tau du li yu si ra tang lamga di tal lobjon chang de tak ta do chi tu yu na yang ma wala chi uchi kari chung yu na sam do da ni basic ta so nang chu do chi chang go sam bai ne ta yang chi tim ba den de da ngarang so yora da kom nyam linga la to yang spiritual lamga lingi langi ta is kung lo game ba do cha ni financial dang de sang ma tak ta do ji cha du da ti chi chu gang la shuk chim bu du na chi gi langi ti do yora te gi chi du re da ra di ka ti kenang zo dan da lam ga yak pu chi ni do di sha ta ga mu tu ni do na yak pu du sim de ki ku chi che o min du kenang zo right path lam ga tak ta to di du le di message li du okay kenang zo yong gyur gi ni ma chu di na le da ra mu tu ni kali ke gyo thong gi du te la ba yang kali so zo ite bu yang du gyo thong gi du te do sim de ke ko min du mu tu ni da ra to na yak pu du le di kenang zo chi du ra guidance li do ke kali kya go e dugri kya go e de kenang kya gyo thong gi du yong gyur gi ni ma chu di na da ra yak pu du okay one de ni do shi energy lesra Anita Ticini Kariligiri okay da Ticini love and romance ki message karidu chik ti du kiran solara yung dur nala karidu chik ti gitu love and romance ki message okay tadi nala single in binary mingle in binary reunion in binary separated in binary kari bat sang mai chi message link gurta so okay sacrifice chego chi sacrifice is evaluate what you are willing to give up sedung nala ra relationship tang sedung nala kari li lan sam yang so sacrifice chego de yang li re la cho ni kiragi tunang chego de kari dulana kiragi kagam sacrifice chi tu du la cho pa jo digi dundala ondi kena tago du le chili du da okay ya the sacrifice to so chi do manda wakaji chi do timing the sacrifice chi kaji chi do family the sacrifice chi kaji kari bane chi gi si the sacrifice ti mang che timing rang cha gi dura ka jina kina gi lekal la tis tu tang ya din ma tu ni kina gi partner la du so tang ya de si re kina gi nami pin che na ni to tang this tu ne kina partner du so tang ni si gi da okay da kani bane chi sacrifices tongu du da kina so chi do ki chi do sacrifice kare re du le cho yang kaji lungba chi chen che go de yi si ro ke sacrifice la tadi indu kirangi che to ge du e so this tu nang che ga la sacrifice che go ya ta tongu du la relationship na la ti yang kaji chi do che du ra ani dini falling fast yang kiranzo sedung do chi le be shuk chi bo pe gyokpo attract cha do pa ju de la pe rang gyokpo na ma to gyokpo attachment tik do ba shuk chi bo gyokpo le do chi me onde de ni sir da de ge chi de message kari du lan ra kiranzo sedung na la pe gyokpo su do gyokpo pa ju de la sewa i chi do shuk chi bo do chi gyokpo le do chi onde de du le sha tai bai ne pa ju de la sewa chi ne di ni su tikila la matang le jo so values tikida so ki tong do da so ki chi yora da tegi la matang wa che so le tu nang che la chi li do ke twin flame connection gi message guide you towards them. Trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. Okay, then kaji chi so ki twin flame connection tongi tu ta ngundi kandis chagirla na kina gi midi tongwa dang attraction shuk shimbu chile ya che ani yul ringbu ni danga singo mai ngwe ni kora ngoshi gi yoto o dende feeling chili gi otongi do ke ta di feeling li gi otongi mi do di feeling li gi okay twin flame connection la di on dende feeling li gi pike ja shi yura so that singyu le da mela mi sari le cho nga di mi de tin dang butong sta nga ta ani mo singyu do feel cheese le cho pe ta nye ga chi re do and feel cheese so le mi ta won de ki shigyu ra ta tendi do chi kaje gi chi do message li do ke kina zo single ing de zo chi do yi sigre yana already kina zo twin flame connection na la yu yi si do ke pa zo chik la be attraction shuk chim bule jo ta di chigli yung do in kaji chi do mang che chi do twin flame connection la di kan do shi tur la na tangbo pe attraction shuk chimbu chigli ani pa zo chik la chikli ma thu ye do shi pe attract shuk chimbu ni ka pa zo chik la shara andi che ni ni ka iparo la gap to chi li ro ke
the gay planet idu separate planet idu break up planet idu chik chungir kare mena kare chik chini kaga chaya chi chungurra and did you pe realize shir that is someone you lago you be hago me okay the twin flame connection okay one did it chik cha song ani ngindung ya rimbu cha do gudu 망보트해죠. 오케이, 이렇게 나중에 지도 리딩 당함시. 소소소라 resonate 체 송나 comment section 나 share 체 디잉엔 동디기 심바치 라키랑 용어 상화 딘디나는 페인트 오사를 삼나 파주 share 치루 치는 쉐이 아니 키라긴 동디라 카타나 채널라 subscribe 체 바딜라양 두지치 아니 유르도 찰용 Tastele yule da so ni kiran zo chi do yung gyurgi ni ma chuge energy kan do chi ti do stra health relationship career sang ma che ani kiran zo ha go and kare kare do che ni kiran zo ita da tang shu current energy okay current energy current energy la mang bu chi clear sha che ne dingi ri do my god Tiringi reading dilata sang mata loda shiwa chegdura current energy tende positive kyan ke nidesha wow teda self love practice chigiyora mindset positivity gala shagiyora subututin gala tunang chigiyora wow the empress ki energy very fruitful kinagi kali kaptela babeti butungiyo mindset ta diksha pe yakbo du samya den simba pe kyu shagiyo samna pe sangmatangiyo 아니 고습 당데네 타그린 부티기요 빼 이약부 샴페인이 투비아 섬로 당겨 심발레네 펜도에 소소이네 기우디에 라이쇼오네 온데데 에너지 very positive the empress energy leads us lan piji kinanzol diksar da won do kinanzo pe fertile kaji chi do yang ande tongu do yang sozo chi pugu dang tende planning che dang on de tuba ligu na kinanzo danda du su yakpu du le de li du okay dijik cha song ani diji ne kinanzo dal lega khari chi yu ne ra sozo yu dun lam gang la ya tu du kale lulu chin shidi ngang ne tu gi yo on de tongu du kinanzo danda ke rush to tongu du gyokpu du go gyokpu chi go chi gyokpu le jo tongmin du lulu chin na so tu gi du le jo life 디키란조 이 저니 커리네 인시르까지 지도 health journey relationship की journey yang 가지 지도 yang career की journey 라 career journey बने की नाच पे लेले kan ता दो चिटो दियो तेने 통구도 sorry 다 디치니 की नाचो okay 다 디키란조 이 current energy रे 다 resonate 시도에라 resonate 시송만이 की नाचो 라 디 용규르 기상 마 की नाचो 라 심부 resonate 시도래 tadi kira gi nyin tung ti simba chila pen to sare samna pazu share chiru chira okay di jik chasun ani da kira zu health okay health kana mangbo to chili dura health kana yungdur gi ma chudi na la kira zu la tis sim na la tis yang ngoma gi pattern yora da sozo katsu dan katsu mindset positive shagi samne yan samsam da sozo mind na la tis sim di do le to da negativity do this le to da tokpa to le to da chi yungu do ya di ka china chungdu ni ganzo endi mindset kenili de yorigi lamsang gyo tangi lan tang ma to ye jo on de tongu dura an kina zo de ni si de da yang na tiro dan de ta di ni dung de sensi che di chini kare li yor la na mindset positive shower simba samman yar go ri super cute or simba cute or la ri shukchim ha go yora kina zo learning chi yora ta ini ganzo chungdu ni on de pattern kan li de yora da 지금 심나 점점 남도 케다 독파사에다 지금 원디기 진다랑 신기단다 리로케 때디기 나솔 테스트 온데니 다 doubts 데니다 독파도 테스트 심 like this give me your do chung 데니 리시도 용결기 이마치디나라 때이네 기난zo 양 소소소 mindset be positive kan la kedo edende la netido kiranzo kajiji chidu sozo mindset positive kan kedo chidu journal chigyo samatiyo inde plaire undi peju tangiyo onde de tongudura dina samatiyo sozo yutsorwa sozo onde de yang tongudo okay kiranzo energy dende ya du digi chinen symbol pe samma chik suitugiyo dende tongudo di pe yakpudura kiranzo ani yang samsam di chig yang sozo la
simnal tisik and li sare okay duba do shuk chimbole ya tende insir da di duba de kirangla supola nuise gi rig tende la tis duba shuk chimbole ya tende insir yang chik chik ko sing to dang chik yo dang azo nyok ta to dang nyok sing to tende kazu consume chene yang sozo gi mindset tuk tu yori ta di kirang yang tende tis consume yang ta shore do da chik do nyok sing nyok ta tuk pa chik on tende mangbo do chi tawai na so mind la li do yora rang shingi nga zo yo de track che do yora li do yora se ma yo me cha do yora undi tende ti sikirang gi yonggyur gi nang la yang de do chik entertainment gi chi do ta yu lan tas chi a che che ne yang so mind na dilli do yora okay ha go ya on tende do chik re ani da di do kiran tis to na che go chi yang kal shimbu chung chi do yang junk food tende shuk chimbo consume cheshore to dan de yin siro ke da dikarim bane kinan zola chik du de gi pattern chik du ta dikanagi yonggyur gi ma chudi na la ya dile de ba goni le sare de ndu kinagi sab sab chi go ya tong do ke ani chirtan kinan zo lu de sim de thang la de du ni ma chu yonggyur gi ma chu na la pe positive du de thang du kyu du simba kyu du supu du yak du di kinan zo handle che tu yo non di tungi du la shwe tadi kina zo trading dana lesa yang kaje gi amji gi tende masa ala tende rik tende sozo gi consume je shadow danga sa shorts to do ya on tende lead okay ne dege kina ge handle chogu du tadi kina la awareness pel ya chedura tero gi ngene guide la on dirada ta kina ge hagot sare ta sab chegu ri le dia andi jin ta kina zo chi do career chola li yung du so hard work chigyo tende thonggido okay physically hard work chigyo in sirang mentally simdi career chola shukchibo simdi kigyo tende in sire tene yonggyur gi machudi nala kiranzo ondi kangi din ma dün tugyo gali so ra gali step by step ini da tende hard work pe takali kya udulai cho tende ma gali dün gyo tende yang thonggido okay career chola yang simdi shukchibo ke tende in sire okay 아니 kiranzo pe career cholara kiranzo pe sozo la power do shuk chimbu thong tobgi odinde yang thong dura kiranzo yandi karri du tada sozo ichi dura kiran pe power do chi kiran la raki yo la on te do chi thong dura kiran la de shik shimba gi challenge che do da shimba gi chi tya to da and karim pa ne kiran gi handle chi tu gi wala do chi on de thong du tadi kiran so tagi che dara karri du andi chini yang kiranzo la konjogi dok shuk chimbu nangyo thongdu career chola lam tyen da lam dok shuk chimbu nangyo thongdu di ndu kiranzo la guide chingi de career chola la lam tyen chingi guide chingi de rak sigi du yonggyur gi ma chudi na la onde de thuk sigi du ra ti kiranzo du na chi dara ani chances de opportunity ko kap de ya guide chi career chola ra de onde de do shik option thongdo ke kiranzo chiri di kiranzo so tagi tunang chi dara karrido ani tadi chini kare lire career the relationship lira okay relationship kang li yung du kiranzo ento chi thongdo relationship chola action language chego chik samya do chi yusare okay kiranzo taine only some good action malini de insir da dikhaji ji chi de energy chi thongdura emotional sarwa de ngi sutin mathu palap mathu and kum de do so nyar de do de energy chi thongdu chilo ne yankina zo pe confident de yang thongdu okay da dikari shira chi ko so mi do so da gi chedara relationship nala okay one the energy do chili sum ani relationship okay the dichini sorry relationship na message kari do chili do dia tashaura alone time spend some time alone it will help you gain clarity on your relationship okay the kinanzo mindset la this confusion you need to sir okay actually ne shagi nga che shagi tu shagi la sho yang samsam yang so chikla goe feeling to goya ke shi goe openly shi ma do cho kira relationship nang la tende insiri an kira ngi cut up chin de cho
so chibu soro sama kindi de sho de ni sire di do alone time ra kina la kare guide lead and spend some time alone so chibu nyam do this tang das ra di kina mindset la pay clarity danga next step kare lingu du le kala relationship chola lingu du pay clarity mindset pay sang ma chagre la chi message lead okay romance surprise on the horizon be open to them romantic surprises kaji chi wen kina romantic surprises then daily do the the destiny the reunion with your twin flame is a destined event okay can I kashi chidu twin flame connection la sorry the separated the energy ingire break up no talking no contact la on the energy na ingire the chidu kiranzo reunion yang tungidu le message li okay the chene spirituality the chugang la tunge ta kom nyam nin chinge chugang la tunge on the kiranzo spiritual so yi ya chi life ki purpose kang la lega chinge de chora kirange life mitsi million bochi top go reason di kare da nge kare che tu gu du la show wo de in si ro ke kiranzo yang chula dige yang in si re ta kiranzo sang mai che du kare do chik tu du ra yung do ge nge ma chu ge energy yeah the pentacles energy kiranzo la pe chik os yalisa 통기도 오케이 가림 바니 키나조 다다 추강 랄리 용두 다 키나조 곰 냠린드리 추 장해리 직 람드인 체리 신라 가림 바니 키나조기 직 레벨 오스 통불리 사와데 리양 에너지 통기도 아니 마인드셋 라인에 키나조 독반디게 통메도 베상마도 오케이 예치도 디랑레 nga디 chigi lecho soso yi life gi purpose masona kirangi misegi duinla masona kirang la rasa wa onde di tongu du pe samadu ande kana kirang zo yungdur gi machudi na la kalike gi yo radana mindset la clarity du ande la paba yang kirang zo kali yang ke gi yo soso duinlam de tongu du di spiritual chulam tangani so yi simgir watna ya dang ani nanglo la so la du nang chia la chora tegi gi chidure yakudu kinanzo kari chi yune dagarang mutu ni chena yakudu ka jilan ki so ha go kinanzo ta tokpa minda nge chidu di re la cho kinanzo ha go sa shoke an kinanzo di kan kali gi yo tongi du yungyur di la era dagara ani tibu sang be tu gi yo tongi do ke on den de resha ani kinanzo chidu reading dagam cha song ani resonate ya puche song samna comment section la share chena yakudu ani kinangi yendung di mi shin chi la pen thong sa de samna pa zo share chidu na pi yakudu ani yendung de la kadak channel la subscribe che badila tu je chi ani ngurdu chal yung testele duglo ta so ni kinanzo la yung jurgi machu energy kandi du chitigi du la ne onde gi kolai health relationship career spirituality chera kinanzo current energy dang bo tu shira my god the drink kachir sang my careers current energy very positive the kinanzo la sang yak chili du ta diring onni ngagira current energy tanda badolo tak ngawa duda tanda badu negative chi du maskat okay very positive ta rang kiranzo la very very positive la kiranzo the mindset pe sangma tong du ke chik ngala ko di re ngadi shigo re ngadi mare di shigi me ngasamlo sangma nyargi lo sangma digi mindset kang to positive mindset kang shagi digi ngana suboy ne kiwa du semba ne kiwa du la shira on den digi energy tong do ke kiranzo ni kiranzo gi karishiwa en bay ne shimba din zo ne kiranzo ke ja nyingi yo follow chi yo on den di yang tong do ke kinan la tis shimba din zo ne chik mikpe du ta yakpo du chi yakpo du chi tong ai chi me kuilan tong ni rita la chin ta je won de ngi yo ya na muilan tong ni rita la ngi yo de chi kirang energy pe yak potong du ani kirang zo self love practice chuk chi buchi ye sarre won di pe yak podu kirang zo chi dura very positive card so la pe tong ti sia ani so la ning chi ko mera samsam nga zo so mind lead ta nyen tin machin tak ta indi la so la chi
kapyo tang de ne mindset na to di di te kiran so chi ngodi tongu min do ke very positive so la pe ning chi tu le ora dang zo mi du mi kin no tu shure ngai no tu shure tanga ngana ning chi le sho ngai ne din ma learning chi chi ma nga di repeat chi me le sho ngonde de kiran zo de practice chi yu giro ke 항상 아니 소소소라 직 items ni chala and shopping chia nyopcha ke dulo nyingchi moding ya hamgo nya bag nya okay so ichi du phone nya karim ba ne ras kina ngi te ba yo gi weekend kina ngi sososola nya yana kina so 직 trip travel tendil ne ya so ki uchung e dundal sa ji ki wendel visit chia nature ngam du kia tendin sire okay 또 딱이란 항상 약보치 동그도 항상 very positive. 오케이 또 디키란 솔라 current energy 차그더라 띠던데 키란라 도시 빅 energy 리더라 띠인도 키란라 resonate 시송삼나니 디 키란라 페 항상 용규기 가리가리 친구들라이 항상 resonate 숙지 부치도 그래 아니 키란기 인동디 미심바치를 페인 토사리 삼나 바주 시르치루치라 아니 키란기 health 간라 리르다 디지 health kan la li yung du kiran zo chik do okay kiran zo chik du sa kiran zo chik de ba do chi sa ne okay ta di kiran gi sim na la da nga de chik che go health training ga la nga de chik chi sa me do chi yang physical activity de li yang yoga ko su yang yang na meditation yoga yang na chik activities se mo de ka ne ba ne chik do okay kiran gi mindset la chik kare ba ne chik ko su go sa me do chik thong gu dura da di kare indi so ha gu ra kina kare don tin do chi du mind la chik do di yo do tanga di chik che do la sho on de chi do di yo do thong du kenan zo yung gi ma chi di na la on di ko tsu gi yo on di solid kora thong du da di gi chen kenan gi su bu chi de sim de dang pe yak bu cha du yo yang ga ji chi du di ko tsu ge de min chi ri ba de yi si ro ke min chi ri ba de chi ko tsu du sa me de yi si kare ba ne da kenan zo yung gi ma chi di na la ko tsu to gi wa ni ko tsu wa ma tse 어디 디부상포에 둥겨 온데리 통구도 디제니 키란소기 career cholali 용두 career cholakina la gap kyorshuk chimbu 통구도 다디 인두 키란라 support system is strong 통구도 positive result 통구도 롭토 데게 기치도 임바네 키란소라 게게 상부토 야람도 냐포치야 데디 이시레 파마이 gap kyorshuk chimbu chi에 데디 이시레 키란소 topo tomo dinzo ge ne pasu chik chik la pe samshi understanding che de tene sirian kina gi lega chesala imba ne daga rang tongi do kina zo boss tan de ge support system yakpo tongi do kina la kyap kyor yakpo chi yo kina gi karishi wa imba ne konzo gi chik support chi gi yo on de tongi do nang mi pinche gi ne support chik support na ani pasu kala ore samshi di shuk chimbu tongi do lega chesala okay on de ge energy chi le so tadi chene kiran zo da relationship energy kan de tegi do yung gurgi okay kiran zo relationship na la tis chikange do chikare do chi do gi do samge dege gi chi do ra kange di next yung gurgi ni ma chu di na la solve chagi o tung gi do okay problem solver chikni gi do kiran zo yo on de gi chene solve che sare yana kiran zo ni ba zo chik chik la samche chi understanding chi on de gi chene problem solve che do kang tar kiran zo gi chi do ra team work shuk chimbu tung do yung gurgi ni ma chu di na la kiran da kiran gi relationship kiran gi partner kiran gi nami pinche ta su imba ne pa zo chik chi la pe team work chi gyo le ga nyam chi gyo chik chi la yapkur chiyo chik chila samshi chiyo na on dende energy very positive energy lega la da ran tyo so daga nangshingi kinangi relationship chola yang thong du kang tar pe chik team work chiyo pe positive energy kinan so na la thong du an kinan so la good news the relationship chog yung ne kinangi chi good news yana kinangi partner gi chi good news yana kinangi nam pinche gi chi good news kang tar good news positive result yana kiran pugu ye result positively atende insir okay kari by ne chik tu ta di kiran pe ki uso yana kiran zola message partner yung ne message liya atende insire andi jinda tuina ni machuna kare kare ha go to kiran so ira someone you wished for is coming into your life okay dagarang ye partner ki message le ala sa dagarang kiran zo kaji chi chidu so like partner den chi kiran gi duba yo nang shingi message kiran la ragi yo wa positive message kiran la ligi yo wa den de thong gi du okay
abundance. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. Kajina universe ki kina gi chidura pay positive relationships. Kina gi chidu sugidu tindu. Okay, in a relationship pay positive yakutu you re to your own the mindset. Yakudu sha like message lead okay. Dijik chaso and the da spirituality shukang la. Okay, the dikanzo da chula de insire yana garanzo chitemba imba yang chudang de da komnyam ni chi chukang la da basic da dingsang dina shukchimbuli da chukang la da da digi sangma ichidu da tero yungani lamtuen karitu shidu la shura. My God, the lovers ki energy chukang la leso da di yundu. Surrender chile undi exactly undi ki shidra attract chen surrender che ta so so namgin kom yamlen do che chi raya do chi try chi be da ngazo kom di kha dira ni kom di tubdu ni so so ti bu tin chi chung re la sho on den do chi li de kiran so na la den de yingi yin sire ta ni kiran so tero yin ni guidance kare li do kiran so yi kare dang kare practice chi yo ai na yang kare chi chungya result ngala outcome ngala tendi chi go tibu ngala tendi chi go le di kirang so kadu yang rewa masha le cho rewa sama le tang le chi li du ke ani konjo gi nang ngri le cho kirang la okay da for example kan du chi shaure danga practice mang bu chi kom yam len mang bu chi ne nga simla pe shi di chu chi bu ko du le tu dan sim chi kala yana third eye chakra open chi le do da so this ngi she de feel che tu de de sin yana kiran la da chik top ko du le cho so nang lo la on de chi si da di top ko du le de kiran so tu ba khari kang la sha gi so ta re okay yana so nang chu pe jang a shi go du le cho on de si re ta di card gi gari chi du la na so on di kang la lam ka di kang la dos ra ine ngala di chungu du le chura ngondi kare konjo la pala sha le jo yana universe ki la pala sha le jo nga di practice chi is na ya di konjo nangri universe ki nangri le chi me ngondi de kina so konjo la de ba chi yuni re ka chi yang mother universe ki energy la pe chi chi ye de do de de ba ne re so ngondi ngin ra do re ngara la kare top go di ngara top do re ngara gi che go di ngara gi practice day by day nima so yi practice so yi on the chongdar che go di le cho on di la tu na che le do ke ta di ta reading today do chik cha su ani di che ne da kina so reading di kina so ngo shin wa pin che nang mi ta su yin ba ne den de la shin ba le pen to sa ri sam na ani ngin do di ba so share chi ro chi ani kira gi ngin dong di ne message link ko edige pe link yo chine le chi le shwera anni ikrangi ngi dungde namga chine sipa ko chung channel la subscribe che badale tuji che resonate che so na comment section la share chena yak putu ani ngi dungde la katak ani ngurdo chalyong Testele tulo da zoni kiranzulu yunggur gi machugi energy kan de urchik digi dos tambo kirangi current energy tungira ani da di chini okay queen of swords ki energy di repeat chini lesson okay da kiranzulu da current energy da rang nang shingi pe positive ligidu pe yakpu ligidu simde kyune komindura currently kiranzo journey sawachi go suwa dende yin siri chik physical fitness kala siri mental health kala siri career kala siri ana relationship ki journey karim bane chik sawa chikinangi go suwa wonde dege energy chik tongdura yana kirangi go sugo samgi yo tendege energy chik tongdu ani kiranzo chirtane ani da same thing pe nanglo ni koram pe strong energy tongdu powerful strong la na ti du da ngi chi tu gi le sho ani so nga di chi in the mindset yang pe clarity pe sangma yo de tongdu ni chik kira powerful ta shimbagi ne kira la chik karilagi na ngi yo la na ti yo re nganzo di queen of swords energy lidu kira chokchi ni pe
mindset la pe clarity ora keja pe sama shitu gyora ani shimba de zoida okay da impress chaira da wo de ge energy tongdu kinala ra okay inkiranzo current energy on the kiranzo hangsa positive do the ding sangma ge back current energy very positively so kiranzo hangsa positive energy kala desha yakpo pe tongso ngara in reading positive reading chi ding on pe kyu chungdu ka chungdu ra tarang kiranzo energy yakpo kini desha the di indu the current energy de kirala resonate chi sung samna anda yunggur ki sama kirala hangsa resonate shukchimbu chi tu ri ani kirangi reading di paint over do some shimba chile paint oxari samna ani paso shimba tege kirangi washi wana lo da sama sula paint oxari samne odi sama la share china do le shera tiji chen kirangi health ne ko sugira health relationship career chera okay health yunggur gi machidi na dangbo kirangi health kana ganite to shidi do la nara physically can also very active digidu tagarang kore tagarang tido okay da also physical subul I movement theory move theory active theory walk theory running theory exercise theory samayara ti changma ta subu tagarang gi chidu sui re lai cha exactly tagarang kinagi follow chi yo dia tongidu sim like kan shout lan pe q lele side kang tup ki peace kang la side kang la shukchim shauri lai cha exactly dagarang kirangi ya to gyo tongido namgyun this overthinking overthought to mangbuli gi sambai ne kiranzu ira da yunggyur gi machi dinala da kiranzu khari practice chi chi jina queen of swords ki energy di ve clarity do di kiranzu written then the easy journaling then chi yo thoughts kala kari to lead to this juna shuk chimbu chi yo then the easy re ondi kiran pe sim chi di shukchimbu te tu yo yonggyur gi machi dinala lui de sim de la di tongdo ke sim de komindu ani rest ya puchi yo den de yang tongdu kashi danda chik mechurin patole bai ne ani di chen yonggyur gi machi de la pe rest ya puchi yo ani kare kali recover pingi yo tagi yo ara recover shi yo na tsa dile on den de yang insiro ke kangtar suba pe de dang simba pe le on den tongdu kirangi yunggyur gi machi na career kan la li du kiran so la chi kha che go na asme do option mangbu do chi thong do dia che go do dia mangbu do chi mind la li aten de sigre okay kha che go masuk ane ti sik sim la yang ende sir okay sim la this yang kha che go na da la do da this kyu me do chai de chungya sir on di kari chone la na career gi chone ti du kirang lang da gi sho na shin pe sim la lo nam do du khari da gari li du chi yo ba ne kirang handle chi du la ne shu sa ondi chera handle kan chi du le sha sib le do shara ang shingi mindset la pe clarity le shown the day do sir okay career chola on the day yunggur gi ma chu din la kira ka chi wo na samedo mangbu du che do chi on the thung du tadi chine kirangi relationship kang la le yung tu okay the lovers ki energy relationship na la le yung kirangi lovers ki energy le to tadi indu kiran sola so ye life partner ngim du be apotu gi wala ne ti du and so gi tik open communicate chi yo kirangi parola on de la ne ti du yung gyur gi ma chi dinala yang ka ji chi du yan so this separated ngi de zo chi du reunion la ne di du the lovers ki energy tong du ra ani kirangi gi connection be strong tong du ke yung gyur gi ma chi dinala kirangi relationship kirangi life love relationship gi energy di very strong tik positive strong tong du yung gyur gi ma chi dinala ra Diji cha so ni kiran so yungyo yi ma chu de na la relationship na la dendi chik du la ni so realize to chi chi ka go ya dendi do chi lan o di dendi re sha la so chi realize ya on di chuk chi mo tong du ani kachi chi chi de so second chance de go do some in the relationship na la yo sare de gi chi du kiran so la positive result yang tong gi du kat ki go ne ani the love messages and the kiran so la karili do sra yung
destiny and true love la actually do okay da kinanzo ichido destiny true love tikari a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. True love okay da kinanzo la deep connection yo true feeling yo chik la on the lovers energy shukem botong som da kinanzo ye current partner yam do in siri yana khaji chi do yang kinanzo new relationship journey saw the in siri ka jin da starting la kinanzo journey saw energy yang tong tu ana kinanzo life partner yam do yang kinanzo planning saw do chik planning do chik to the yo tende in siri okay karim bai ne da kinanzo ye the connection is superficial the chilo ni tu some mindu like your deep connection chagdu like your on the message lead okay tejik chasum ani destiny the reunion with your twin flame is destined okay tarangi dagin shiwa nashin tarangi confirmation card le sang khaji chik chidu da separated to the no contact situation breakup tindi to the na kiranzo gi chidu yang reunion gi chances yang do the disu chidu redula na kiranzo connection di twin flame connection ni ingu do ke twin flame gi connection di yegi da ropes chik kiranzo ha go do na kala dishi ge yula na lotak chewalang tak yu chewalang tak tagi lodagi ending de lang yeti shigayu love relationship gang li yundu tishi tungdung chik tok do shigayu kiranzo da interest yu nge so tagi lodagi ending de chik kiranzo da dara ondi nangla ending to chik la da relationship gang la reading li yundu ni ondi tishi gashayu okay ondi connection yi me so da dara an kiranzo connection de ondi retu samna ani kiranzo chi du reunion energy shuk chim butong du okay anti mai bachi ta kiranzo chi du ta suicide la spirituality choose ta chugi lamga la practitioner tang ani chula de tang ani nga zo chik temba imba ne ta nga zo chik spiritual lamga ga na shuk chimbu tugi e practice chigi yu la nge de ge chidurira ta kiran zo yungur ge ma chudi na la kandi do chik de do stra energy okay not that much exactly dirangori kiranzo dandara chu gilamgala tugyo je yana kiranzo buddhist philosophy changyu nere kiranzo chu shimbala lamtun chigyu nere yana kiranzo practice chigyu nere karida kari imbaina yang kiranzo intuition power shuk chimbo tongi dura suzo kajina namgyu kom yamne yakpu chi dingi digi chidu the intuition gonna strong chagira ganzo rangshin intuition sixth sense legra yana azo yi ki shepa la ida undi pe strong tongu du kiranzo chidu ra yonggur ge dina la machu dina la pe strong tongu du ta di indu kiranzo samsam so ye lega dila tokpa sagido yang ye chi takta do chi meditation takta tugyo na mena yegi ngunne digi shigu pen tok tugyo na mena samira da disi doubts so gan tokpa tis ligi do kiranzo la tokpa lingi digi gi chidu guidance karidula na yonggur ki ni machu dina la dagara mutu ni kiranzo six sense yegi shepa pe strong do namshin kala gore shi dindila ne madio mindu pe strong do tin kiranzo feel chi to do simdi chiu mindu lamga yakpo kan to do simdi machi tape semna la kala sukum shuk chimbo practice chiu do le cho kiranzo la undi message le do yang khaji ji da chu gilam gala tu nga kom nyam ni chi gi re dara chikem bai ne re ya chu lai ne re and do the things some practicing mang bora an samai chi du kiranzo semna la pe sugum shuk chimbo kom go du le cho yunggur gi ni ma chu dinane ko so ne sugum suba kom go du ya na sugum di shuk chimbo sha go du le cho semna la kajin la na kiranzo yan tsam doubt to le ta tsam yan ta kajin na takta tu na mina some doubts to so self doubt to le to da khari bai ne patience sha go du le chi dang yang khaji chi do yan lung to dang de shuk chimbo li gyo to je tsam de ja ni khare du shi da ti mu khare du ra li ge ne re thak do to le to da tis de chi mari pa do and do khare do chi so la de ti chi kom khadu chi majung ko do chi khena la chung di gyo ai na ta de sang la kalaure suegom shuk chim sha do le cho kajila nga zo da meditation cha do du ani practice chi du shini ha go da nga zo samlo de ka kam slo kham gi yora ani da lo kham do da nga ta yung gi gura mindu la ni give up che shana yung mara di ndu ta kran zo practitioner din zo suegom o di du shaura ta ke mari tri nga lo mang bu kham gi du
Kali yargi turi lecho. Ondi di du chi shao dang na so. Ondi ke shi do ke sugum shuk chum shao du le chi dani sim na la chik. Kong do du dang agil du ja shi dang du kari li yu ne tis handling che go tis ma kala ore ondi la. Chum go ya. Ondi ni du chi. Chu go ya. Sim la chu go ya lecho. Ondi exactly dara chagi du. Okay, takin ang suci reading tini do chik cha song so la kwer di takta message guidance takta lin ki uchin ningi pere wa yue la shue yi kinang gi ngin dong tigi kinang gi ngosha wana la pa zu pin to sa de samna yinji mi ji pa zu share chiru chi la shue yi ani kinang gi ngin dong di tam ga chini sing ba go jung song channel di la subscribe che ba di la tu ji chi ani ngir do chal yong